Hauzik Manipur ko nalakai wari World Cup na oiri thakpadasu World Cup na marinari angangdagi ahal phauba ahing tumdabagi hainabisu FIFA na kudol tambire lekai khulak khuding Messi Ronaldo Neymar Mbappe gi fan masing thiba ngamgani thajate lamdam sigi politician celebrity amadi activist sing bolda loina ngaunari FIFA World Cup champion marirak oikraba Italy di qualify oiba phau ngamkhite champion manga lauduna mangjan thariba Neymar gi team FIFA rank number 1 Brazil su quarter final match ta Croatia na makhoi gi manglan thupsin khi Miyam gi manglan oina khiba Spain pre quarter da laihauki champion trophy marirak thangatkraba kan thoroba Germany yam nganna group stage tagi bidai lauki FIFA rank number 2 Belgium ngantana laihauki Cristiano Ronaldo gi team Portugal su quarter final da Morocco makhutta laihauki final soidana sanagani panara me Hurricane gi team England su quarter final da France ke hek thengnarubadagi ningba kaikhi ngasi gi Akhannaba Paodamkhol da mitchen taminarasi FIFA gi Lanjao marakta India amadi Manipur Sanaroi amagi matik mayai kayamuk kanbagi haibu makoi gi leibakna maning thamlaga Messi amadi Mbappe gi mamingna matakta thamba miyamna ubiramgani FIFA World Cup edition manga makta goal chanba ngamba amatta ngairaba player Cristiano Ronaldo na oiri FIFA World Cup history da player of the match tara phangba ngamkhraba malemgi amatta ngairaba misak Messi na oikre karigumba Messi na final match da award asi amuk phanglagadi World Cup edition amada manasi mangarak phangba malemgi ahan masu oiragani Hauzik Paubade Messi na punna goal taramathoy chalaga assist nipan tawduna goal chanbada yawba atopa player ahumga punna malemgi makokta leiminakre amarumda Messi gi team Argentina ga lamba tawnagadawriba France ki striker Kylian Mbappe supnatagi World Cup edition anida goal mapan chanduna angakpa record thamli masagi chahi kunmari phatriba nauriba France striker asi hauzik Lionel Messi ga PSG da punna sanaminariba player ni hauzik Messi na World Cup edition amada goal manga chanba khwaidagi chahi yamba player su oiri Masigi matakta World Cup edition manga da assist tawba malemgi amatta ngairaba player su oiri World Cup ki puwari da match khwaidagi yamna sanaba player Messi na oiragani final match tharga punna match 13 sanaduna mathantana record mapu oiragani team captain oina match khwaidagi sanaba amatta ngairaba player su Messi na oiri amaromda Argentina amadi Netherlands ki quarter final match ta referee oikiba Antonio Lajos mahakki maram chadaba thongna maram oiraga FIFA na mayum halankhre Lucel Stadium da pangthokkiba quarter final lalaktuda mahakna punna booking card 18 chatki match adu sanadringai interview amada Messi na mayak sengna thamki madudi referee singi maramda ai wangangwa pamde maramdi hek nganglubada makoina sanction thadarakani adubu aikoi akiba amadi phawre maramdi match adu da kari orakadabano haibadu aikoi ure sanakiba quarter final match adu hek lorakpaga Antonio Lajos pu Messi na amukasu hanna matik chadaba referee ni haiki Messi ki team na maram oiraga Argentina ki mayokta FIFA na disciplinary case packet kre FIFA ki statement matung ina maram si order and security match ki mayokta thabak tawbagi ni haina panki Argentina Netherlands ki match aduda nakal animang na goal ani chanduna extra time hapkalakpa matamda nakal animang ngangkhatna rakhi pendraba Argentina ki substitute amadi course field da jangsilakhi World Cup record on match amada yellow card 13 satkiba maraktuda Messi ki su saruk ama thungki routine on yellow card manga phangba team singi mathakta misconduct charges thabasi chanai hantak kisina FIFA na Argentina amadi Netherlands animaki mathakta disciplinary case lokhatkre ahan bada disorder charges kharagi demak sanphamsi Argentina gi oina kharaga su hapkalakpa yana leiri FIFA na hojik maki onadi bartiki chap chapa matam pithorokpa leitri asumna angakpatana thallaba Qatar World Cup ta malemgi maming leiraba team kaya mayum hanakre FIFA World Cup champion marirak oikraba Italy di qualify oiba phau ngamkhite champion manga lauduna mangjan thariba Neymar gi team FIFA rank number 1 Brazil su quarter final match ta Croatia na makhoi gi manglan thupsin khi miyam gi manglan oina khiba Spain pre quarter da laihauki champion trophy marirak thangatkraba kan thoroba Germany yam nganna group stage tagi bidai lauki FIFA rank number 2 Belgium ngantana laihauki Cristiano Ronaldo gi team Portugal su quarter final da Morocco makhutta laihauki final soidana sanagani panara me Hurricane gi team England su quarter final da France ke hek thengnarubadagi ningba kaikhi asumna leptana changsilapa Qatar World Cup ta khwaidagi chawba mai pakpa leibak ama hairagadi Morocco ni sathariba World Cup asida Morocco quarter final phawbagi match manga sanabada amukta maithi khide makoina spell Portugal amadi Belgium bu maithi ba piramki masigi mathakta African leibak amana semi final phawba yoba ngambasi Morocco na ahan bani France ka sanakiba semi final dasu France na taraina laksin mangam khide ahoina dum pass accuracy amadi ball possession da Morocco na henki adubu laibak leitabana shot 3 doi koksin bada goal amata onthokpa ngamkhide
असुमना मोरक्को फ्रांस की मखुत 2-0 दा माइथी हौखी दिसंबर तांग 7 की पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा अहानबा ग्रुप स्टेज थेंगनखिबा क्रोएशिया का थर्ड प्लेस की दमक लंबा तौनगदौरी मतंगसिदा आरके प्रोडक्शन की ओइबा वाफम खरदंग थमजरी मालेमगी ख्वाइदगी चौबा फुटबॉल इवेंट असिदा इंडिया की थाक कदाइदा लैरी अखोइना अखोइगी लैबाक इंडिया मतंगसिदा अमुक्ता निंगसिंगलुदे ब्राजील फ्रांस अर्जेंटीना अमदी पोर्टुगल की दमक्ति अहिंग तुमनदे पैसा क्या थानई सपोर्ट क्या तौनरी समना सपोर्ट तौरमदगी हेंदोक्तुना मखोइगी ड्रेस सेटलगा माइ मित्ते येक्तुना लाउ खोंदुना फौक सपोर्ट तौनरी सानबदगी हौरखिबा लमदमसिगी इकाई खुमनजरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फाउबा अर्जेंटीना बु थवाई हक्चांग यावना सपोर्ट तौरी मसिगी मतकता हौजिक हौजिक स्पोर्ट मिनिस्टर सु ओइरिबा ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम ऑनरेबल एमएलए आरके इमो अमदी एक्स मिनिस्टर ओइनाम लुखोइदी वर्ल्ड कप की स्टेडियम द फमदुना ब्राजील बु फोंगना सपोर्ट तौबगी ममी सोशल मीडिया द मियामना उनखी कतार वर्ल्ड कप असिदा ऑनरेबल एमएलए लौरेमम रामेश्वर सु सतुना येंगलुबगी ममी उजखी मतंगसिदा थमजनिंगबदी लमदमसिगी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट की मिनिस्टर अमदी डायरेक्टर ना मणिपुर की हेन पिकपा मिसिंगसु यामजदबा कतार गुम्बा लेबाक अमना वर्ल्ड कप पांगथोकपगी सक्तमसिंग मिटमकना सोइदना उबिरमलगनी ऑफिशियल नत्रगा नॉन ऑफिशियल विजिट ओरबसु कतार दगी तमसिनबा याबा मयाम अमदी सोइदना उबिरमगनी खनजै हौजिक मणिपुर की ओइना लेकाई वारी वर्ल्ड कप न ओइरी थकपदसु वर्ल्ड कप न मारिनरी अंगांगदगी अहल फाउबा अहिंग तुमदबगी हैनबिसु फीफा न खुदोल तंबीरे लेकाई खुलक खुदिंग मेसी रोनाल्डो नेमार एम्बापे की फैन मसिंग थीबा ngमगनी थाजदे लमदमसिगी पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी अमदी एक्टिविस्टसिंग बोल्ड लोइना ngौनरी फिबमसिदा मसाना पामजनासु हौरखिबा ऑनरेबल सीएम ना मियामगी इहुल खंगना बोटा सेमीफाइनल दगी एलईडी स्क्रीन द चाउना कपथोक्तुना मसामक यावना फुटबॉल लवर कयागा पुन्ना येंगमिनखी चिल्लबा लेबा की थौगाई मरक्ता सोशल मीडिया द अर्जेंटीना की दमक पोस्ट अमदी कमेंट क्या तोरखिबा मियामनसु उबिरमगनी लेकाई लेकाई द प्रोजेक्टर तौदुना कापनरीबा वर्ल्ड कप असिदा अमुक्सु ऑनरेबल सीएम न महौ अमा हापचिनबा हौरखिबदगी एमएलए कयासु मखोई मखोई केंद्र सिंगदा एलईडी बिग स्क्रीन द कापा हौनरखी इंडिया के अतोपा मफमदा मणिपुर की असिगुम तौनरमगनी हाइबा थाजदे मिसिंग यामख्रबा इंडियाना फुटबॉल द मास पार्टिसिपेशन लैतबा असिमकना फीफा रैंकिंग द चामा मया लैरिबनी हानदगी फिबम खर फगलबसु इंडिया हौजिक लैरिबा पोटेंशियल असिदा वर्ल्ड कप क्वालिफाई ओइबगी थाजबा यामना वाटली हौजिक होनरिबा असिदगी पैसा हेना थाददुना अमुक्का हेना होनरबदी सोक लिसिंगनी कुंतरुकी यूएसए मेक्सिको कनाडा की वर्ल्ड कप ता क्वालिफाई ओइबसु याय हाना एशिया दगी टीम मरी खक लौरमबदु मथंगी वर्ल्ड कप तदी टीम 9 खंगतकदौरी मसिदा ओसिनियासु फीफा ना तोंगाना खाइदोखरे मणिपुर की ओइना येंगलुरबदी फुटबॉल दा मास पार्टिसिपेशन की चांग असुकी मतिक वांगली हाइबा याय फिबम सिदा पैसा खर हेना थादरबदी लमदम सिदगी इंटरनेशनल प्लेयर मसिंग थिंगमदना थोलकलोय हाइनिंगाई लेते पिक्रबा स्टेट असिदगी सोक लिसिंगनी कुनमाथोइदा आईएसएल प्लेयर निफुमदोय अमदी लिसिंगनी कुनिथोइदा कुंट्रा पुथोकपा ngमलिबनी लमदम सिदा पोकपदगी बॉल अमुक्ता कौरक्ट्री हाइबा नुपा मचा पाक हेक लेरमलोय बॉल सानाबा हाइबा मियोइगी मसिंगसु असुकी मतिक वांगली अदुबु मखोंग सोंबिनबा मियोइ नत्रगा ऑथोरिटी दी याम साथिना लेकली यूरोप थादरीबा मतम अमदी सेनफम असिगुम थाददुना मखोंग सोंबिरबदी मणिपुर खकी टीमना फीफा क्वालिफाई ओइबा लाइना ngमलंबसु याय ngasi फाउबदा मालेमसिदा फुटबॉल फैन ख्वाइदगी याम्बा रोनाल्डो की फैन मणिपुर दसु साथीने लैरी मसिगी खुदम हाइबु वर्ल्ड कप हौजिङै रोनाल्डो फैन कंगलै पाक हाइबा ग्रुप अमना चटकिबा रिली अदुना हेना मयेक संगनखी ममंगै मतौगुम हंतकसु प्री क्वार्टर फाइनल दगी हौना माना पामजबा टीम सिंगदमक सेल थानबगी पाउ कया तारी माना सपोर्ट तौजबा टीम सिंग लेहौबदा निंगबा काइबगी सक्तम कयासु सोशल मीडिया दा तत्तना उबा फंगली अमरोमदा अमगा ट्रोल तौनबगी ममीसु तत्तना उरी पोर्टुगल अमदी ब्राजील लेहौबदगी मखाताना मैच येंखिदबा मियोइसु अदुम लैरी मतंगसिदा लमदमसिगी अंगम अथौ अमदी संजाउ पाइबसिंगना अर्जेंटीना ब्राजील द ngauबगुम लमदमसिगी प्लेयर सिंगबु मखोंग सोंबिरकबा ओइरसनु हौजिक मियामना उनरिबा खेत्रिगांव केंद्र की ऑनरेबल एमएलए शेख नुरुन हसनना मियामगी इहुल खंगना वर्ल्ड कप असिगी फाइनल मैच ता पांगथोकदरिबा कुमहै असिनी इरमदम असिगी फुटबॉल लवर सिंगीदमक ख्वाइदगी नुंगाइबा महाउदु नुमित्तुदा महांगना पीबा ngमनबा होनरी अचौबा एलईडी स्क्रीन दा येंबगी नुंगाइबा मरक्ता सेल अमता तिंगदना हाउबा चाबगी टेस्ट अमसु पीगदरुबा नुमित असिदा येंबा लाकपा मियोइ खुदिंगी फ्री टिकट लकी ड्रॉ अमसु फंगनी बॉल येंबा लोइरकपदा लाइबक फबा मियोइ अनिदी इलेक्ट्रिक स्कूटर थौदुना मयुमदा हनख्रगनी खोंगथांग असिसु थागतबा ngमलोय पुमनमक ओइदुनासु इरमदम मणिपुर टैलेंट वाटे वाटलिबदी टैलेंटसिंग अदुबु मणिपुरदा फाजनबा ngambagi थौनादुनी लमदम सिदगी हौखिबा सानरोय क्या अतोपा लेबाकसिंगदा मचंग ओइना सानरी मना कया लौरी अदुबु हिंगनबा लानफमगी सिंथा पांगनबा होनबदा मरमदमगी वांगबदा हिंगलिबा इरैचा क्यागी अवाबसिंग अमुक्तंग नैनदुना स्पोर्ट मसक थोकपा लमदम अमा ओहेन्नबा होनबदा लेंगाकी पॉलिसी यामनमक मथौ ताय ngasigidamakta di matang asida tension jari pumnamakpu thagat jari